Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Sadawwaa tokko Ameen. Itti qorra al tokko laala hojii uummata kana geetan taqabballe warra jedhan kana mee laala al tokko jedhu al tokko waarmingii godhannaa itti jedhe al tokkoon sirbu al tokko immoo kuwaasii taphatu kuwaasiidhaan baasu abeet kitaaga dibatataa doomooti uri bihaa bigaa abeet urii abeet daansi egaa seenaan akkana jedhu seenaa Yesuus Kiristoos faana waliin qabatu. Kuni seenaa Yesuus Kiristoos faana kan wal qabatu tokko as keessan jiru ሐሰተኛ ነቢያት ዳንሰኞች የዘመኑ ቴክኖሎጂ ያመጣ የማርቲን ሉተር እንክርዳዶች ምን ያገናኛል ከክርስቶስ ላይፍ ጋር? ክርስቶስ ተወለደ በቤተልሔም ግርግም፣ በገዳመ ቆሮንጦስ ተጠመቀ በዮርዳኖስ ወንዝ፣ ጾመ፣ ጸለየ፣ ተፈተነ፣ አለፈ፣ ሞተ። በሞቱ አዳምን ከገደል ከጉድጓድ አወጣው። ታዲያ ክርስቶስ እንደዚህ አይነት ላይፍ ከየት አመጣ? አቶ ጴንጤ